dan mulut. Nih bini apa mulut tuh? Proyek ya kita cair. Apa sih kebenda mulut dia? Pak saya bere bini saya kedua lah mulut taki ya. Minta arep berapa? Kanya bawa ke masjid tak lah padas linda ruang. Duh tahu. Matua boleh nuru akin amur taki ya ada tak ning dide. Ada porsi tung tak ada pada. Pak kematu saya potong. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Tang masyarakat datang kafir. Assalamualaikum. Beraya. Waalaikumsalam Jong, tunjuk Jong. Nyar datang. Jalanya rokok nyar kafe dia oba naik daun kafe masyarakat. Kun rokeng non dia sepakun. Pelamba ke Jong. Dem mana denang ke Jong. Ano bun? Badasa ba yun? Ala ko apa ke? Biasa yun. Napakun lagi dem selain depan penan. Laki boleh. Apo? Satu mana na mah melang. Kan badasa babunan ako. Laku iya ke? Iya ako. Tuh. Alhamdulillah ala ko kape setia. Arya tong alire ko ca apa kalan lah. Kaya bun. Alhamdulillah. Sambil saya kang sedong. Dah iya. Balai racun. Saya kang siya. Dan memaksuri tak mandena. Tak tahu dia. Alen kan? Kira alen kan? Iya din tepat tak tepat. Mun congkin tujuan ada lola ongku mun dena. Mun tar dena jadi pakunan ada lola pase saya keren. Mun kepase keset lah mun ada. Pakun. Pakun ada oben mun maksuri aja. Dah iya. Sekali nak kan bun. Elibel lebih kau tak mau tengok bun. Ya tepan anu jong tepan tujuan pese dah iya nak anak mun tepan tujuan pese. Dah iya. Lagi dalam motor kuncong lancar ya. Lancar tak ada lancar bun jam Ini ya? corona bun. Jadi biasa dong cewek yang goreng tak kira pas lancar malu lu dari nyaman orang ngode tas bebe. Cak biasa lancar bun. Biasa nala sahab biasa lancar. Panggil Nyaman lah tuku lebih biasa cek pas dari. Jangan lupa bersyukur saya guru. Jak ni kan bun. Ano bun, bulan nikah kantor ano nonceng sampean Bila jong. dan nasor nikah Beda cara apa aja? dan ini kebun anu ini aku lah Oh len la sorry ya. ini Dek rem iya jong insyaallah. Tanggal berapa aja? dan ini ke orang ini bun ano kita ke Makai Oh berarti akin langsung ke ntar kau makai kemarin. Nyeratin deh ya. Oh iya jong lain ntar jong. Makai aku tuh deh ya nyeratin nyari setepak ruang. ini mau nikah nak bun Tak kena aja kon makai aja. Enggak bun, langsung pala mana gula bun. Tara minta nurang. Tak harong sarong. Bila kita mana rong sarong jela pelambak jong. Kau yang leng ano din ke robong imbong. Okay bun. Ya kala mun nenter kon makai. tore kebun ki play mana Oh iya jong, Ke launan. Makai. Iya. Launan. Mau dia kado ini. Tadi bun. Iya. Langkong ki. Ya depan deh. Ayah kau kalau. Assalamualaikum. Salam. Launan jong. Tak kita mulai jong. Nah yo. Kau masuk deh. Launan jong. Oh iya apa nanti cecel umpang orang nggak kelepain. Kakek siap ini siap lah. ya siap cah dak remah cak orang yang laki daerah Iya dah dah. dan boleh tak kok fitnan orang daerah mon yang terbenari daerah Hengat tu dilo. wah mau masalah dia siap abak dia Siap sadur-dur apa? masalah dur-dur ya tala gampang dah ha Ada apa ke dok? On enggak apa. Bagaimana? Makan kada apa ya makan kada. Bagaimana berapa? Enggak apa. Makan kada ada king kau nyosor kan kibar sekali apa. Iya kada ya. hilang kau ada ya Bun. Assalamualaikum. Bun.
Assalamualaikum. Bun, Apa dong? tak tengok HP ni. Kau macam tak kerja ni daripada ojol. Masih penting HP ni. Ada. Belum. Kan berdina kan? Iya, kena beri dina. Kenapa orang yang kena tu? Tay thì biar cái chết. Tại khi bơi trên thì dạ tạm đơn. Belum apa belum sudah nak? Siapa? Kena juga kau kah kita. Itu yang bisa ini. Saya gua kesapan ketika lebun tahu nanda teman suka sudah ini pasti sedia. Telepon dong telepon kapi aja. HP nang telepon na. Bina kaki. Konen dia. Cari nakanan dia. Ini bakal tujuan sedia. Ni lah nuka. Iya. Kau bun. Itu dong, daunan jauh. Sama bun. Ayo. Lu kok hanya tanya. Apa bun? Gila tina HP nandi elang. Sengalah siapa? Kaki pan sengalah pan. Punten bun, kalau kan rok ni ke kena mon pas ke mulai lah. Pakai tak ngalah. Tan kau tak ada kan? Kau lah kena pelak Ahmed pelak mana? Kaki vape tak ngalah. Tan Bagana sekancan ni bahala kalan HP dia iya. Tak lebur lah kalan HP sekancan dia. Tayo mah kena aku kena cerdas kancan lah kapas. Mon kau tak ada aja. Ngaku kena ngaku tak lebur. Lah kalan HP ni kancan dia. Sering HP ni badan HP ni TV. Arang bareng pun arep pun malam. Nah, jadi kabun. Wala cak ni pun matsuri. Matsuri. Lulu Wala. telepon. Ano sampai? Wala pa hitam. Wala. Lulu. Lu, beri macam. Beda mama bun. Lagu apa? Biasa dang begadang dengan dia. Lu tu dia ada nak jongkro mah, Cok. Coy, yang mun ada pesanan apa? Pakai saya pesan tu dia yang dina tepang kat tu Mar tu dia nak. Ti, nama gila kat tu mun ada pesanan. Tak, kami ngaji, Cong. Bilang kau mau nyuruh kaki ke rumah tak teman beri pesan. Cok, dapat kuna beri. Kakek. Aku ni beri saya pesan kakek ya. Tu dia nak ya kat tu dina re. Oke, mak bun, mun dia. Itu dia. Macam ini datang bun. Di tengah. Dobra. Mara kana. Der macaran ri male lekas etamo. Mar lang aku jujur tak ni ser Ano sekancan. bun, kau lah kan tidak boleh kada. Sudah apa bun? Assalamualaikum. Tidak dina dong, aku kan der bener. Beda kat tu dina re. Mapin ka kan elang re. Tapi HP elang enggak kan. Kira kerasa iya ka HP pakai sabun mandiman. Bagi kan kau kutala nyaman. Oh lah. Gila, mi pabok Dia tapok pak ngabun. Kaya ceren dia. Ida iya re. Der macaran HP re pas etam mutuli temurwa. Ada sing ngaku kapir ya. Mari tanya gitu tuh. Mare. Posisi saya lang hindi maka Iya, kena polong ini dina kelemang. katalori ala kan positif Iya ria. kapi kelemang ya. Wala ka kinala mabun. Kire pa king badan na tunging nga kejo. Day. Ipah kalay bunang ngico hapin masyarakat no. Weh nang dina. Kok kiki dia siasat. Ingat liya pa kay ngan Kena tak kena. akin ang kabay kakak mo nga jo. Masuri din na pala ba na lola mo lono. Yes, dia. Kaya kalente. Kabi apa nito? Jadi ngakin alura man Hindi ta jam pili sa ape chong. Mi ka ba kabi sa ape. Pera, pakai napok kilo maleta mo pacar matsuri. Tay kalu ya. Lentere mariwatu bingko. Abun. Area lente beki kana telori ya. Deki lenteria. Mungkin saya etemu sengeco. Deki lanceng tibi lenteri. Terus chong. Iya lah beki kata telur. Area watu lah bingko. Watu naman tingko ya. Bisa beki kata telur. Di kana ari kiba tungtungan karo mana. Chong. Keluar nalo saja maki abali pole. Keluar. Ya. Daya. Sarta dia. Heeh. Deki temu sengeco sapa. Wis, bubar nalo. Dabun tare bun. Ya Jong, salam. Are mabun. Nakanari deki mo na bali.
ketemu siapa sing ngecok. Yuk mancuri, dan nemu apa? Biar lente apa? Mai bun pak pakin perta juga mancuri melolok. Ibu siapa ni kaltakan lah. Udah cak ya, torot. Makin pahit nomor dah. Tak kira apa. Tak kelancang dia, sang kau tak ngecok, tak kelancang sendiri. Orang di luar tuh ya, asing pusing. Udah ada mamatsuri deh. Kau beri lente. Erkan kau soro ano perona jom. Peralah. Ini banyongku kelakon nah. Ada ya lancang kemarin nanti. Kemong kok saya ngecek. Masih nyaman. Terbayar ya. Iya ada iya kemarin dan tos nak kanan tuh. Kira beda selanceng dan tendeki jong. Wah, dan tera celing aki. Dia rumah tanya aki HP sebentar. Iya jong. HP dia kayak cecer ongku pakai ke perjalanan begena. Elang kubon lupa lebih dan kon tak ada mabada elang. Itu benar kamu nyoba HP. Aduh iya boleh kau kalau beli HP nang baru. kaki dia Kok gini dek rem cong, bangko tak nyaman. Core dek kakak lo bingko dek. Marah jadi ngaki. nangkal. Enggak marah. Cek pak jong marah seteretan marah. Beni dek rem mengkoro pas tak nyaman tibi. Peran kakire hapin elang namui katang Roma. Pecau cano namui kon keleuna. Nek sepon masalah kada iya. Nah elang tang tabu kembung aku. Iya jong. Nek kok pacu bak masyarakat lain deh jong. Ya ada datang. Nih ada datang. Beri kapi je jong. Pas lentena pas congo saya ereng kaki penemun dia. Kemudian lagi kemudian. Ya, ada ya. Ano babun, kala mabun. Tidang kenong ko kiro soro bagi. Ari ya syarat mabun. Ya kau telah ngalah nah. Lentena. Apa? Lentena apa lagi? Papuke aki ya. Siapa sing lanceng? Siapa sing ngecore temu setire bun lentere mabun. Ah. Ada din Fani gitu. Ada din Musali. Ada din Afif. Berarti sing ngeco Afif. Duh, mini jong can kaki selanceng. Hah? Selanceng. Karena mabun mungkin sing ngeco tako mabun pakune potel. Kake sing ngeco Afif. Tak bisa mabun, jangan gila sejengan ano. Iya lah tahu. Helen na bingko arah pemi palanceng. Soalnya deki sa tako pakune potel. Tan mabun, jangan gila selancang mabun. Iya kelebun reh kake boleh darem magake kederin kipo bah kelebun salah. Darem mabun. Derem mah. Serong aku mabun. Aku cong, ya nung kaki sida pandan jong. Sepawar na mabun. Kelentong. Teguh jong, teguh man keto mini dia. Derem mah gak jong mi bisa bengal ngicok nun kancen ke jong. Sare hapin. Nyari reh. Dia jangan lagi belat dia. Lah Darem derem magake keto. darem mah mabun. Kakire sa kancan. Ngicok jong pasanta. Keng ban kudu tahu, nun kanci tahu sa kecok dia. Ben boleh perang ngicok tak kening kelaku, beni kelaku na manusia. Dia. Kakire ya kroken dus nun singko jong makatungko. Engko 20 tahun. Engko dadi kelebun tak teman katu jong. Pun karo badan kaki dinna tu makatu. Kurang ajar kaki dia. Jadi beli aki boleh menganjir ya. Darem maka Kantai kaki dia. Cek sa kancaan kaki mapas dari kan ko. Sepawar na ka. Kan jadi susah senang apa yang cek pas dari. Tapi susah kan ko ini. Yo Arya, kerucung ngelolo Arya. di samping kaki beb, mon sa kancan beb. Mikin cek bengalang ala beb. Aba ngocak mon tandiro. Nah, ajak ko nah jong. Kan gua tak kuat jong sa tinga. Marta toman. Nah, tinalangan nila. Ya wis. Nah, contoh kayak dinang ko tak kuat mata jong sa tinga kin jong. Saya kata api bre. Lalu lagi polisi tulir bun. Lala lagi balang suke boy. Lagi babae. Boy. Oh, mana masyarakat tayo. Wis, kolay temu. Anjiyang. Marapis na. Chane bila peseng ko. Kakek cong pakai pese melolo sa kerene cong. Cering nun kakan tibi sa elang. Tada kakak lain deki Roma. Kakek Kaki bakul. kan ko. Iya gampang deki. Saya Ko mau setting deh ya. Iya marah. Langkong ya. Ya, yang mulai cong. May mulai kakek. Ketomanan kakek. Dana tulis. Ya, kelangkong. Weh la. Iya.
Scene 1, shot 5, take 5, kamera, action.